Divê beşê da em ê nivîskareki dildarê zimanê Kurdî em ê behsa çîrok û heyat û hikayetên wî em ê bikin lê ev çîrok û serpêhatî ne tenê bi girêdayî wî me hemiyan alaqedar dike. Çima me hemiyan alaqedar dike? Ji ber ku ev serpêhatiyên ku di vê kitêba pira çandê de ku hatiye nivîsandinê di serborî û keleporiya me hemiyan da di serborî û o çîrok û çîrvanok û mesele û jiyana me Kurdan da ciyekî girîng dikirin. Ji ber ku ew dem ew wext dibe ku di zaroktiya me hemiyan da me ji bîra nekiribe. Lê divê serdemê da, divê serdema em dikaribin sala 21 da îdî bi teknolojiyê ra, bi jiyana ya li bajaran ra îdî berze dibe, wenda dibe û nifşê me yên nû ya jî nifşê me yên beriyan hajî îdî nikarin bijîn. Tenê di serboriya wan da wek hikayetan, wek çîrokan, wek gotinan dibîne. De ku ev berze nebin, wenda nebin, îca mêvanê min kiriye wek kitêbekî îro jî li ber destê me, wek çapekî jî li ber destê me ye. Îro mêvanê min Mehmet Fetî Ceylan e. Ez benî tu bi xêr hatî. Ser sera ser çavara hatî. Di vê naberê da ev ez bêjim qedera me hemiyan wisa ye. Yani meriv destpêkê da meriv zimanekî dinê dest pê dike dawiyê da. Yani nebêjin dawiyê, meriv biçek merhela derbas dike, meriv ji xwe bawer dibe, meriv dibêje ez ê bi Kurdî binivîsînim. Ez dibêjim sê pirtûkê teyên yên berê jî wisa bûn. Yek ji pirtûka wî Düşler ülkesi ku ev helbestên yên wek bêjin yên nivîskar Mehmet Fetî Ceylan ku hatiye nivîsandinê wê hêngê jî mexlasa xwe jî Mehmet Memduhoğlu bikardanî. Kitêba wî ya dinê Yırtık Ayakkabı. Ev jî bi Tirkî ne. Kitêba wî ya dinê jî Latifeyî Xoca Nasrettin ku çîrokên Nasrettin Xoca jî Xoca Nasrettin wek Osmanî ku di serdema 1900 da tê çapkirine ev yek ew jî bi hemana wê Osmanî werdigerîne Latîniya Tirkî. Ev kitêb jî destê me de kitêba wî ya dawî jî pira çandê ye ku destpêkê de ji me bas kir. Ez benî tu dinivîsînî te ji berê bajî nivîsandiye ev kitêba te ya pira çandê ya Kurdî ya sifte he ya destpêkê ne ya ewle. Tabii divir da jî te bahsa wek bêjin serê salê kiriye, nanê cotan kiriye, te vir da gotinên pêşiyan te xistiye, te çîroka xistiye, te helbestan xistiye. Ev çima derkete hole? Ez dixwazim vê jî merak dikim. Yani tamam dibe ku aniha li Enqerê ya jî li bajarê me yên mezin İstanbolê, belkî li Diyarbekir, belkî li Mêrdînê, belkî li Batmanê, belkî li El-Ezîzê, belkî em nebînin serê salê pîrozbahiyên serê salê ya jî em bêjin nanê cotan ya jî meseleyê me yên dinê. Belkî meriv nebî, belkî hesreta merva hebe. Te xwest ku vana berze nebin ez benî. Çi ye armanc û mebesta te ew bû ku te got ya ez ê tiştekî wisa berhev bikim û ez ê binivîsînim. Keko serî da rojekê ez li mal bi zaroka xwe rûniştibûm. Hincar dema ku em bên zaroktiya me bi qel dema zaroktiya xwe dikir. Lavkemên kurkemên li hemberî me bin me got lavkeme wexta ku em telebe bin ji bo xwentinê. Belê. Em li deh derdiketin wek diçin navçeya me Baskêlê. Li berê 8 kilometre em diçin 8 kilometre em dihatin. Lavkemên me matmayî bû. Li min her ku tu dibî çi? Yani wê çaxê derfet tu nebû yani ancak em li deh li gund ji bo xwendinê em peyatî diçin dihatin navçeyê yani. Tiştekî wisa bû. Li wê rojê hin tişt ez fikirim hincar wexta min qala em bên işte zaroktiya min di derbarî wê em bên çanda wê demê wexta min qala wê çayê kir fekir û mesela lavuk keşke me çawa zanê tu zanê wana got qey ez mesela qala 200 sal berê qala em bên 150 sal berê dik hincar bi rastî kezava min şevitî. Belê. Çima di van rojan da ji ber ku em dixebitin li Enqerê wexta em mesela di havîne de terin gund ez di nava deh digerin nava gund digerin serpehetiyên vê çaxê yani hemû di ber çavê min de deh riket. Belê.
ne zedetir yani tamamı 40 sal beri yani. Em bejin 40 sal beri yani. Ya bas fikriyim ya mugo 40 sal bence o beri mugo em vakta zivistan daha mesele sale avade kir. Vakta bahar daha وەکو نەتەنێ ئەم بێژین مەڵباتەمە باv و diya min bi temamî em bên dihemekî hebû yani ji bo nanê cotan tiştekî pir taybet bû wê çaxê me nanê cotan derdixist em diçûn me bî dibirî eskekê xwe re bêjim me perçîn çê dikirin wê çaxê kalkên me ixtiyaran me hinekem fexîran ji ber ku belkî dilê xwe dixwast ji me rewîst xwastin serê çiya me rewîst hebûn em bi peyatî diçûn serê çê çiyaya bêhok me ji wê derê mesela me rewîst anîn Te xovana kiriye ez tabii tabii zarokça bi Qortaniya me temû hemû bikirine yani vana vakta ku hatin bîra min namı bi rastî ve çaxê ji ber ku disa yani bi tirkîtî me dinivîsî gerem ku wek em bêjin mîrasekî ji ber ku vêgav tune yani ez pir dixwazim mesela di nav de Xwezî hebûne yani xwezî hebûne yani ez serê sala em ava bikin lê berî tune kes nemaye yani ev derbihûrin çûn yani qet nebe di vê demê mesela jiyanek wisa hebû bira yen yani em bên nifşên başime bira bizanim bikun mesela kalken me em bin işte meziled me ji bo me ji el ezîze ji xarpetî jî ji baskêlê ji deheme mile Sûrkan jî jiyanekî em bên ew qas xweşik hebû ki dibe ku mesela imkan tune bî wana mesela bi ava bikin bîninçî qet nebe bira wek diyariyekî bira ser kitêbe bixwînin Qenebe bira hebe yani qet nebe bira ser kitêbe bixwînin yani Mesela zaroketa qedîtin ez benî em bêjin mesela ya na serê salê zarokê min hiç qet nedîtin ez benî serê sala xwe tê ku dihat mesela yani serê sala miladîna serê sala Rûmî ez bawer yani 15 roj 14-15 derbaz dibe tam derbas dibe teva bêjim ka ku yani pazdehê em bên di çeleya da veça mesele sale ava dikir mesela mezinen yecû mesela el aziz xarpetê diman veça ji me yani rica dikin digo keko eger hîn çi wext serê salê bigerînin qet nebe bira haya me çe bibe ku em bên tevlîbe bibin yani tiştekî ev qesir hengîn dibe yani Allah mazin ji dihatin yani vî evkê zêdetir mezin hebû yani mezinen me kalken me pîrken me hemû wek çawa tizanî wek em bên yani tiyatroyek em bên siruştî Maşallah tiştekî pir xweşik çê dibike Belê ew fotrafekî me heye kêkê Nurullah fotrafê yên serê salê heye tê bîra min yani erê emrê ha fotrafat ez benî nan ser ekranê li cem ev hebûn mesela zaroka filan bi vam sat cilû belgê xwe diguherandin wisa xwe boyax dikirin çawa derbas bû serê salê keko mesela wê seremonî dikarî serê salê çawa çê dibî di serî da mesela di nava xortan da du xort hatin hilbijart xortek dibî kose xortek jî dibî em bên xanima kose Belê ji bo kose em bin heya rih heya rih mele posten mihan rih çê dikir ji bo kose em me rûyê wî hebkî em bin bi binê beroşê reş me bi reş dikir hebkî hincar işte cüpeye wî dibî gopalê wî dibî yani kose bi rastî dibî kose yani êko xwe dike kose û xanima wî evana gencin yan tabii xort dêr be hevalên me yani hincar yekum mesela bu xanima kose jî gere hepkî qamdirêj bibiya yani bu ev hepkî dirêj bibiya yani hincar ev jî danîn wek wê demê mesela wek bi yani keçikek mesela çawa dixemilînin bi vî şeklî işte serê wê bi çîtan bi em bên kem dikan wek em bin fîstanan wek ev jî dikirin xanima wî hincar li aliyekî din çi kes em bên xortên din zarokên din dihe hene ev jî bi temamî dibîn zarokên kose û jina kose hemû dibîn zarokên wî yani divê illa di wê rojê de bûne nefse yan we rojek weşxwe re diyar dikir
Yani sezde çarda aynı vaka sersalı, roja sersalı. Jiber ku mesela Mesela bir berfat u zıvıstan hebe ya jitiştendini ve taluk tıkır ve roja yani aynı ve roja. Vakta ku berf tibarici bin yani dibin berfet acı ev disa çerkan. Garand he. Ev kas xaşık dibi. Incar çava çedibi. Eğer şahadet hep esqale bikim. Disa hevali ki ben hep ki em bin yani hep kanuk. Deste xada em bin işte tiştek digit vak em bin erbane he erbane tüne bi vakt tenekeki. Tak lübi texist dahat berderi vakti dahat berderi mesela hencar dem kusebi. Kusa ve deri mesela gopala xadık deri texist tak. Mücver dan misande tukar mesela. Bele. Takip jibike. Hencar male de em bin xodiye male bersif de digo ev kiye mesela. Kusa hep ki bana belangaz zikir digo xodiye male kurban ez kusa tu tşid xazi kusa digo ya işte zevistana digo çellaya ez bixau 25 zarukan vaya dervada mam xarun tüneye qut tüneye ama çava bikin jibo xade geret parsamun bimindi. Hencar tamam bedenici gere hep ki yani bir keyf dişteki bir keyf bikin yani. Xodiye male digo tamam ya kusa az porsata dedim ji jibo çi yani geret jibo min dişteki bikin yani. Eğer tu ne kas parsin adım te. Ya hencar digo ya ay bahiran zaru kana malubata na digo ete çim bikin ve çağa digo gere mesela her çava mesela dilehizin yani küçük çava davre yani bebakşinin kerek çava mesela davre dızra ha dızra gerek de vak mesela mina kerek bizere mesela vakta ku kosa ev tamamı dikir da ariye ki de heneka navda da jineka kosa dravan kosa fakir vakta ku radbi hencar parsık dizane parsık çibük ku de malbat da arvan emdimin ya art art da ruyne male ruyne nefişik didan qarma vakabdin qali didan savar tüne bir savar tari büka şame dedi da qali didan vakabdin qarma hencar vakta ka evdidin ev zaruken kosa hebin ya wana bir qazıken xa embin bir domken xa ev digirtin de daviye da yani de daviye seri sale da de malbate ke da embin disa dayıku emin xuşken me eddehe belki dehan jinan kalor çedekirin jibo me xarana kalore ya bu sersalı tabi Allah Allah Encer de aliye diyen ku mesela de sersale de hatına komkere çe hebi güz hebün ma top dikerin mesela peyam hebün vakabde behif yani encer qahen hürmiyan qahen sevan yani çite emin yani Putin zıvıstan çe heye evji vakta digirtin encer em bidçün çi dere ve çağa cihek o em baş heri baş mektep yani dibistarama dehbi a evli yani em döverdi hemû kom dibin encer me dest xadir ev güzo ev peyam hemû dişkandin qaqire wan derde xistin wan qaxa ser mesaya hemû rezdikirin keko encer de nav me da mezinin men jî hebû mesela xada ömrekî bidirij bide kakekî me hebû kakê me digo Hasanê Gulye Hasan Yüksel esra ve xalar dişinim bi rastî pir xweş li tembûrê lê dixist encer vakta bir dest bi tembûrê dikir de nav yani gencan da jî yên ku mesela xweş distiran hebin yani divan jî yek mesela me digo Aliye Kose Ali Altuna saxsira ve xweş bira dişinim dengekî ziz dengekî pir xweşik bû bi vî şeklî de aliyekî din de mesela de ser sohbê çaya me dikeliya disa de aliyekî mesela vakta ku yani stran dikediya hencer dest me li hîstika çavgirtûkê dikir çavgirtûk vek disa tiştekî balkîş bû yani vak çaxa ku mesela xeber dihat kelor bi temamî hemû pijiyane em düşün mesela mala o digar ya malan yani ne tane teştek ha bebakşine belki teştek belki 5 teşt belki 6 teşt
ما ev kılıran da hani tamam ve deri ser masandasa belav dikir. İşte ev xort zarok işte ihtiyar ki hebi dilek ki hoş em bejin keko be kendi o ما ev kılıran xad doxar ma işte güzen xha behivan xad doxar çay xha ve doxar ve de ve çağı yani hatta nive şavek imkan tüne bir mesela merilin mal ruyne yani. Bele. Ama jibo ku sere sale veroje dahat mesela çerxant ki ku heya belki nive şave derbaz gibi em artık xwarın diqediya her tiş diqediya em ve çağı hemu der diketin düşün diketin mala xwa. و چی دگو مثلا سر ساله بنه ساله خودی کره کی کوانی ماله لگور یک ev bu mesela konser lagor çi düşün mesela min malaki lüvi deri çe bebakşın em bin mesela lüvi deri yani bu keke he nuzevciye ya ji kure vitne işte se keşke xane se kisken xane lawktene hancar kosa vaktalle texist mesela bir gopal xal deri texist digo sere sale bine male خود لو که بده خودیه ماله yani ev vakti bu duaya ki yani ligore male ev ka khoya mesela ihtiyacı mesela çi hebi ligor ve mesela hantiş ne hemu bal yani vakta berderiye ki bir tamamı yani dugahrant yani ligor mesela ihtiyacı yani emcin keyfe خودیه ماله ev dugahrant yani. Bele ezmeni te mesela ev serbori yani ev tiştek o tediyitine tejiyayı tavana nefsandi. Bele. Mesela teldul diroka vena tigariye yani tego acaba ev ködere hatiye cemme em çima mesela em culu berge khoya kitkin kose kitkin khanıma kose ya em çima mesela mali em digarın acaba ev jibu ihtiyacı ki pediviye ki ev derketiye hole yanjı ev jibu ku muhabbetu gredana ya malbat ya ji em bejniya deheye gundan da ku gundi jib gijin hevdu o ev ka kawan çeve çalake kawan çeve mesela te duvan tişta şu yan te şek o tedit devan nefsani yani ben ne zedetir kemtir beji hep ki lekolant bele yani seri sale ve ne telele el azizem benji nafçema baskele yani tegredan yani böyle Lübameci Diyarbakır Batman Merdin'i khasek mesela hentişten ki yani vaktan beri yani rapordiye xameri mesela lekolindeki jiberku zedetir de desime da embejin imkan tünene yani tişteku kan bigejin tünene yani emnike dipirsin dibin ve çağı bu sabi vaktan lekolan tane vadid seri sale min ditku mesela le samsure Adıyaman jite mesela gredayn teşekkürün le ale serhedeci teşekkürün emri Diyarbakır'cı de Merdin'ci hatta keku le alem ben Hatay'cı van yani ne tane yamaya ya ben coğrafya ki ya algari yani va ezbeni virdan nane me bahsa o kir bahsa seri sale kir ana hatekirni na gündeve nay خلاص yani خلاص bütün yani jiber ve min insan jiber ku demek ya ne yani ana ve henke imkan tinebun be fakiri hebu khazani hebu li khalq dgişte hevdu ve adete ve çanda maya kurdan u ya je beji ardigariye de parast yani o devam dikir ana imkan jeheye derfet jeheye ku imkan heye hoşi u rahati jeheye derfet jeheye dnava dehta mesela zivistan kastuni yani dehe kastine jiberku mesela hemu dişuğunun dikhabetin de saziyen emrin işte devlete da kalken meji vakta ku tane diminin dehta liber zivistanı ne karın fakiran hemu mesela diçin harpeti از هالبسترك من از البيت قارم حقي خوارلك استغفر الله ازمي تبعسا اوكي كرت چوندنو هاتنه كر حقيقتا اف لا اوكي ده هي يعني اف جيانا يا ودمه يعني بچكشي چاندامه ام بجن برزكر ونداكر ليل موشي جين وسا ام بجن
هیجا جیانا زوستان الوان دوران دوام دکه سرحد مثلا هلا سرحد devam dık. Serhede devam dık. مثلا من باش Yani semsüre ben hende gönder semsüre yani diğer. سمسوري هي هيجا ما شاء الله موشم ديتيه الاغري مديتيه لأردخان من هناك جياد يتبو هيج دوام ذكر يعني جبركو از yani semsüre nafçaya semsüre kolluk heye kaht am diyece. لدهن كخته هند وارن بلکه دبکو ایروج يعني اما زمانی که جوی داری سر ساله چرخاند بله از بینی مبحثا سر ساله کر تشیکی که مثلا نانه جوتان انزانم چیه چیه نانه جوتان نانه جوتان چه برایم نانه جوتان براستی اگر جوت تشتی که ام باسکن جی جوت بگان جوتا جوت yani نانه جوتان وقتا مره aslında bir fikir بنیاتا و چه تزانه بنیاتا نانه جوتان بخوا بسری خوا که تشتکی yani bir hemtaya. Allah Allah. Çava çedi bir kako. Vakta mesela Zivistan derbazı bir bahar dağıttısa. Yenku mesela goya xan hebin çift. Birasti yani dibi ya keyif hoş. Eğer ku fakiran em ben goya xatına bin ve çağıcı berku mesela em rojak em dijin dedim malek dedim malbet dedim Ankara'na. Çava ku mesela em ben vegav terembilek tüne bir yani araba yani değil mi ya makine araba tüne bir برمار پیو باسکی خمر نکار هر بلکی دا و دمجی وقتا دهتا دماله که دا ببخشن اگر کرتونه بیا حسبتونه بیا قاتونه بیا براستی پیو باسکن و ماله دشکیه yani دشکستین یا اگر به هاتینا بهار eva دست بکاردک بله دست بچه بهار دا زوستانه دا گنم دچاند وقتا بهار دهات بهار ادacı ما جد çan ما نیسک هبون kuşne jorluk nisk u fikti çand bu çandın avana gerem yani zevi bu ajutuna da ma ama çavabıkın eğer vaqta ki bir evvel serida bir gan herin zeviyan jot bıkın ev kalken ma avqas debeje kibar bin kökeko yani qimişi van gayan ne dikerin roja evli tane niru angazam bu halatan em ben kaseki balgiyek yani çend xat için dağıtın gaberden medgo ki mesela medgo bavakram medgo keko çıma medgo lav kemi va gana zivistanak der baskana de mal dabin vana xamın yani jiberku çend mehne ne çune jot cara evvel seride az bu vana zedatir jot bikim güneyet ga segam be işini yani çava çedi bir az bir qalib bikim keko دوه روزه جبوه روزه دیامونا رحمتی نتنه ام بن قسی دولگان هفر دستران دولگان وقتا که مثلا ام بن دولگان جبو یک کسی نزده یا نه یک işte جبو دهت بتمامي بلاف دكه از بهم سروي بله شوفوا مثلا كان بخون تن لقانا işte hafta iki terama dikir hafta iki جبو وروجه ديامنا رحمتي دلقان هفر دستراhat هنجر وقتا كو نان لدخست من بني اشتراشان تفكر ببخشينا ديام fotoğrafı hem nişan dedin gavadan وقتا ديام نان لدخست جبو tayyibetmendiye ve roje ev nan hemunan bina rüne male rün dikir. Wow. De dervey ve car çerdik keko heke seret khas. Nan car caran hek davetin de zedatir kunci davetin sen keko nane be kunci. Are. Car vakta kuna خلاص bi yani ev nan tayyibet bu nasıl? Tayyibet. Yani her net ket yani. Na jibu ve roje. Yani rüne neveştin navihi ho. Nasıl khuna ne dati? Terin ne dikir yani zıvıstan şaşma zıvıstan mal da yani. Car beşiya ve bavem rahmeti dadıkat ev gayen me em bejin dixamlant keko. Ev haz dikirin, moruk teda dikirin, nizam çer dikirin, jibu ve roje. Çir bir ama mesela nivru derxinin. Vakta ki nivru lepeyni meja nivru herin jot ya. Tişteki deyin sa dici ve veça ala ven jot hebün medgo nir angaz. Bere.
نیر هبیو ام بین کلاوه هبیو انگاز هبیو işte جبو به حالت هبیو گوسن هبیو من دوچو نافچه ما گوسن دکری او همو آماده دکر حاضر کرن باوه من انجا راد بی سر خانیه ما باپرلو تونه بکر بله سر خانیه ما باند کرد دگو جیرانونو وارن نانه جوتان şimdi kert bihist ev banga باوه من رحمتی زاروکو مزنو همو دهاتن بردریه ما بله یعنی کو دهات نانک هر کسی نانک هر کسی نانک بلاف دکر دیام رحمتی امنان دگرت هنا كان دبرد مثلا ردون اشتخار هنا كان شيء دبر مال هنجا نانك دما دسا افجي بتشتي ديام دسا دگرت بمال بتكو تك دنا وادها بلاف دكر دسا امنانا مرچ دكر مثلا ما بابا خدش دكر نير انقاز در روجه که پیش را دبر سرزاویه بله هنجا قا وقتا ما درد خستن چهار محدنه دو خیندانه دو آخر دو مانه ببخشینه وقتا بمبارکان در کتن دروا یا یعنی دلی هست لوتک تو آویتن وروا هنجار بخواه بله işte ben bangı vana dikir heydi am düşün serzevi دست خوش car mesela cirane ki din mesela nane jotan derdixist car debeku işte hayvana rast hev dahaten goy canne xiji hevji dikir ya bu bir şekli dervaz بله از بینیم ساعتات خوش به حقیقتا دبناو کتاب دا وقتا ما دمام نما کن بحثا هنک سربوری و مسئله اندنیجی بکن همو تشتمل sana yani mesela لوردا بوکا شمه هيا کوچی خواستن هيا کچی خواستن هيا چیکرنا خانیین بکرپیچ هيا بیدر و قلم هيا جرجنه موشن وقتا پاتوزه هيا دوکلو دوکیان دن هيا چرچی صادق و خاله حسنه چرچی هر دری هنه و مسئله اندنی هنه از گله سپاس کم از بینی جبو و کتابات تجبو من تیمزجی کریه ده هلبستان جید خوینی نه سو وقتی ما نزدیکی صدقه کی ona مایه yani helbest yaku ser من قد من نویسان دی هيا ناوا کتاب ادجی هيا اگر ka ama bu khine ezbeni ka bu khine ezbeni yani كيكو دل مني يعني لو برا درد من دردكي برقرانه لسرچي يا ما دسا مجو dumane dimalan da ne de ne bav و ne kalmane bahare sosun gzert gişt sevi mane deri venaben khani giş helveşiyane sevink ne mane çuçik u verçin friyane rek u bahçeyen me bekes o be khadi mane جمهم پاییزه دار چلویان دبشینه قوزخ بیدنگه قانیان ممچقینه بله گوز و قواخ هشک بونه تو و بیر زیانه گو نخینن سمورک لما هرس کتینه اورن تاری دساب سر کورن رش دا گرتنه با به هرسه دنگ ناده باران هور دباره زوی گنگن نه چاندن نه چنین و نه بیداره حیف کو همو چونه لده کس نمانه لده کس نمانه هیویا ما اوه او چاند دامه حقیقتا پرا چانده که تبلیف کریه او دوام بکه هر بر دوام به یعنی تشتکی دین که کو از تنج بو سپاسیا خوا وقتا مو وکتی با نویسان زیده تر سپاسیا خوا از yani gerinende ve şanxane Nubahare Süleyman Çevra خوازم بکم جبارکو وقتا مكتب در شانت ناورو که نهر قد گو همان تقص گره امویا بوشینن جبو کو اکو کدا خوا کدا خوا وقت بدایا از همویان را سپاسیا خوا دشینم انشالله دهاتوی مرا تشتکی خواشک و ام بین وقت میراثی یا بمینه یعنی انشالله مالتا وابه gelek spas kim Brez Mehmet Fethi Ceylan iro mevanê bû ser çavara hatî mala we hemiyan jî ava be temaşevanên ezîz û birûmet me îro behsa çanda me ya kevir me kir ew çanda me ya ku îdî berze dibe wenda dibe naqje nifşê me yên nû
ما جو هیویا ما اوکو او دوام بکه بسر سالا بین وان دمان داشی ام بریا وان روزان دکن حقیقتا اجا پرا چانده جی خدمتا وی که دیگه دکو برزنه بن هفته اوره روزا شمیه ساعت دنهان دا دیسا ملگل هفدو بن حتی ویگه بینی خیر خوشیه دا دما و خوش به امانت